may belulong ia fatin seluk. Hafoin tamamos apostolo ida seluk ne beto ulu. Nia hareho matan podi fiar duni. Tebes siranion ladauk na kloke balia escritura nian. Tuir escritura Jesus se moricias duni husi mate. Lia maksoin Gaudete et exultate. Ore balu la gaudete ibu la lokene la gaudete de cari. Tinang kotuk hau halo ni Semana Santa ho maluk mora sire i hospital malazinian. Tinendenemos au halo ni Semana Santa hamutu ko amu zeta sign nebe maka hetan stroke maka steve zia Brasil. Fulan kotuk amu sirne superior amu manus valori nia mai toya Timor horas ne hamutu koami hamutu iha casa dos padres nebe amne rua hamutu koni família am celebra amne Semana Santa ihaneba aibe hare Semana Santa idene iha tinan hatnulur sin lima nundar nai lulik nebe maka la celebra Semana Santa ho strani sira, mai beu hare iha Semana Santa dene hakmate klos. Hahu sexta-feira santa, sábado santo ursek, cidade dili ne hanesan, pelo menos a minha fatumeta ne bane, hanesan mate. Tamba hututu hanuin iha marom. Bavia sacra, ba adoração cruz, hurkalan mai missa, vigília pascal, nebe hare na sinal boti da nebe ita karakatu hanoin fali ha maromak. Importante dene. E então maka ita halau ita ni muris liturgia ni laran nebe ha Natal ita simu maromak ki ita ni let Emmanuel. Mai be ha Páscoa ita simu fali maromak ki ita ni fuan atu ita sai maromak. Iha Natal, ita hanuin kona bai tani comunhão ho maromak padre. Nebe hadomita de haruka niwan mai morisi tani let. Iha Páscoa, ita nia comunhão ho Jesus. Nebe maka ita hakarak simu fila fali. Hakarak at moris hamutu konia. Iha Quaresma idane amu papa ni mensagem Kusuita tutama fila fali hitani susar no teru sira. Itani tani sira, itani halerik sira. Odi fo Hanoi maromak ni Hanoi ita nebemak dehan. Hau harea unia povo ninia terus, hau rona ninia halerik. Tamaneni haruka Moisés batu sadia povo ne. Amu bispo, amu cardeal ninia mensagem mos baita den ita tem que basic fali maroma coinsa husi domin hadomi lolos label hadomi de escraviza label hadomi interesse label hadomi de hadomi ne katak foan hadomi ne katak mate bem maselo canis Jesus mate a cruz atu hal sair atu e domingo Ramos e tabele mai contente hau domingo Ramos e a catedral amu cardeal se dehan hau nunca harema bara hanesan tinang kotu 2 de abril e becora
Kata que becora tinham kutuk na tudo duni o insight ni unidade ho igreja. E tinhamos anesan e também haklaken Jesus e tenhamos. Ele sira não é